guys, nandito tayo guys. So, yung content natin ngayon guys ay tuturuan ko kayo kung paano mag-download ng sound or sound effect. Let's go. So guys, nandito na tayo guys. Oh, fuck. Sorry guys. So guys, nandito na tayo guys. So, mag-search lang ay, bumunta lang kayo ng Chrome guys. Chrome. So, guys, hintayin nyo lang kasi lag kasi guys. And mag-search kayo ng MP3 Juices. Nakasave na pala guys. Sorry guys. Sorry. Ginagawa mo. Yan yung i-search nyo guys. MP3 Juices guys. So guys, search lang kayo kung anong sound effect ba or X Battalion. Example. Pwede nyo siyang ma-play. Kung gusto nyo mag-download, tutukin nyo lang yung nasa itaas na download. Yan. At yung black na download. Tutukin nyo lang. At kung gusto nyo mag-play, andito siya guys. Oh. Yan guys. So, guys, dito na matatapos yung video natin guys. So guys, tapos na guys. Tapos na lahat yung pinuhulog ko na lahat yan. Ginagawa So guys, dito lang kayo, kahit anong mga sound. So guys, Ginagawa mo. dito na guys. So guys, kahit anong sound guys, nandiyan siya guys. So guys, Ginagawa dito na matatapos yung vlog guys. Bye. Ginagawa mo. Bye.